Ndagusuhuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza. None turi tariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2023. Ni umwanya tukugezaho amakuru agezweho, ni amakuru aba yanditswe n'ibitangazamakuru hirya no hino. Nkwibutsa ko iyi ni CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Amakuru yacu aribanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. M23 yiyemeje kuburizamo umugambi wa leta ya Kongo iteganya kwigarurira kimwe mu bice uyu mutwe wari warigaruriye. Turaza kukubwira ko kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinginze mugenzi we wa Zimbabwe amusaba ikintu gikomeye. Ibyo byose nibyo ugiye kumenyera muri iki kiganiro kimwe n'ibindi tutakubwiye. Nibutsa ko amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Ni uruganda rukora akawunga. Ni akawunga gaseye neza, ni akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge. Akarusho kandi aka kawunga ugasanga hirya no hino hatandukanye mu maduka yose mu gihugu. Wifuza kurangura cyangwa se ko bakakugereza aho waba uherereye hose, ubahamagara kuri nimero 0788 655 14 cyangwa ukabasanga mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro. Reka mwikaze ku buryo burambuye mu makuru yacu. Nge nitwa Jean Bosco Abayisenga. Iyi ni CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Amakuru yacu reka tuyahere ku mutwe wa M23 watangaje ko inzego z'umutekano zawo ziteguye guhagarika guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko Kongo itangaje gahunda isa nk'igamije kwigarurira umujyi wa Bunagana. Ku itariki ya 5 Nyakanga, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uyu mujyi uherereyemo yandikiye inzego zirimo urw'iperereza ndetse n'urw'abinjira n'abasohoka zahoze zikorera muri uriya mujyi, azisaba kwitegura kugaruka mu mirimo. Lieutenant General Constant Ndima yabwiye abayobozi b'izo nzego ati, nejejwe no kubamenyesha ko ibikorwa byanyu bizongera gusubukura mu minsi iri imbere, mu gihe ibisabwa byatangajwe n'ingabo z'akarere bizaba byamaze kujya mu buryo. Uyu musirikare kandi yasabye abakuriye ziriya nzego gutangira gutegura gahunda y'uko bajya ku mupaka wa Bunagana, aho bagomba kugera baherekejwe n'ingabo za East African Community. Kuwa 28 Kamena 2022 nibwo umutwe wa M23 wigaruriye Bunagana nyuma yo kwirukanamo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Mu minsi ishize izi nyeshyamba zashyikirije uyu mujyi ingabo za Uganda ziri mu butumwa bwa East African Community bwo kugarura amahoro muri Kongo. Ni nyuma yo gusabwa kuva mu bice byose uyu mutwe wari warafashe. M23 mu itangazo yasohoye biciye ku muvugizi wayo Lawrence Kanyuka yatangaje ko abakozi ba guverinoma ya Kongo nibaramuka bakandagiye muri Bunagana ingabo zayo zizabahagarika. Yagize ati, M23 ifata kuba abakozi ba guverinoma ya Kongo baba ku butaka bwacu nk'ubushotoranyi, bityo iki gikorwa kizahagarikwa hisunzwe amabwiriza asobanutse yahawe inzego z'umutekano zayo. M23 yavuze ko igishyize imbere gahunda y'amahoro no kugirana ibiganiro na guverinoma ya Kongo, ndetse kandi ibi byose ngo izabikora mu rwego rwo gukemura ibibazo by'umutekano biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikunze kugaruka ku kuba yiteguye kuganira na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ariko uyu mugabo uyobora Kongo nawe yagiye akunda kugaruka ku kuba atakigera na rimwe aganira n'uyu mutwe wa M23. M23 ikavuga ko igihe icyo ari cyo cyose FARDC yabashoraho intambara nabo ngo biteguye kurwana. M23 yunzemo iti, M23 izirwanaho mu guhangana na gahunda iyo ari yo yose ya guverinoma ya Kongo yo gushoza intambara, kandi izakomeza kurinda abaturage bo mu duce igenzura. Ibyo ni bimwe mu byatangajwe n'uyu mutwe wa M23. Amakuru yacu n'ubundi reka tuyakomereze muri Kongo. Perezida wacyo Felix Antoine Tshisekedi akomeje kwinginga mugenzi we wa Zimbabwe ngo amufatire General Numbi akekaho gushaka kumuhirika.
Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kwinginga mugenzi we Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amusaba ko yamwoherereza General John Numbi akekaho gucura umugambi wo kumukorera kudeta. General Numbi wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere yo kugirwa umugenzuzi mukuru w'ingabo z'icyo gihugu FARDC. Ni inshingano yakoze mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo mbere yo guhunga igihugu muri 2021. General John Numbi amaze imyaka 2 yarahungiye muri Zimbabwe. Mu Kuboza umwaka ushize nibwo guverinoma ya Kongo yatangiye gusaba Zimbabwe ko yayoherereza uyu mujenerali ukekwaho kugira uruhare mu yicwa ry'imirimbanyi Chebeya n'uwari umushoferi we Fidel Bazana. Ni General Numbi unasanzwe yarafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinjwa kuba yaragiye akora ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ubusabe bwa Kongo kugeza ubu Zimbabwe ntabwo irabushyira mu bikorwa. Africa Intelligence yatangaje ko muri iki cyumweru Tshisekedi yongeye kohereza muri Zimbabwe Serge Chibangu usanzwe ari intumwa ye idasanzwe mu rwego rwo kuganira na Perezida Emmerson Mnangagwa kuri dosiye y'uriya musirikare. Ni Chibangu washyikirije Perezida wa Zimbabwe ubutumwa bwa mugenzi we wa Kongo busaba ibisobanuro nyuma y'ubusabe bwe bwo kumukuboza bw'uko General John Numbi yakoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze igihe bushaka uko bwakoherezwa General Numbi. Muri Mata uyu mwaka General Chibangu nabwo yari muri Zimbabwe mu rwego rwo kwinginga mugenzi wa Felix Antoine Tshisekedi, ubwo ni Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, ngo amwoherereze uyu mujenerali i Kinshasa. Kinshasa ifite impungenge z'uko ubuhungiro General Numbi yahawe bumwemerera gukomeza kwishora mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi. Ubutegetsi bwa Kongo bubishingira ku iperereza Numbi yigeze gukorwaho n'ubutabera bw'Ububirigi bumukekaho gucurana umugambi wo guhirika Tshisekedi ku butegetsi n'umucuruzi w'intwaro witwa Thierry. Ni umugambi aba bagabo bombi bakekwaho gucurira mu ntara ya Katanga. Amakuru avuga ko kuva Chibangu yatangira gukorera ingendo muri Zimbabwe akagaragaza ibyavuye mu iperereza ry'Ububirigi, inzego z'umutekano za kiriya gihugu zatangiye gusuzuma ibikorwa by'uriya mujenerali ku butaka bwacyo. Bivugwa kandi ko iperereza ryakozwe n'Ububirigi ryasize hari abantu batawe muri yombi, barimo umwe mu bantu ba hafi ya General Numbi utaramenyekana amazina. Mwibutsa ko iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Kimwe n'amakuru yose tuba tutakubwiye, yose tuba turi kuyagutegurira. Wowe icyo ukora ni ugukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro dutambutsa hano umunsi ku munsi. Ni amakuru twabanyemo n'uruganda rw'Isaro rukora akawunga keza gaseye neza. Aka kawunga ugasanga hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Wifuza gusobanuza byinshi wahamagara kuri nimero 0788 65 14 68. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, ndagushimiye.